hub harimo ni hub y'abajene aho baza bagahanga imirimo bagakoresha space cyane cyane mu buzima bw'imyororokere bakabona space yo guhanga imirimo yabo gukora ku mishinga yabo bakayitunganya neza tukabaha umwanya mugari wo kugira ngo imishinga yabo bashyire mu bikorwa. So umushinga wa kabiri ni umushinga wa Keza Quiz ari wo mushinga mugari dufite ukoreshwa n'abana bagera mu 19,200 baturuka mu bigo 27 by'amashuri yisumbuye hirya no hino mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu. Ni umushinga w'umukino ariko wigisha ku buzima bw'imyororokere. Abana bayikoresha mu gihe cya ICT, mu isaha ya ICT iyo dukoranye n'ikigo babahereza iminota 10 yo gukina Keza Quiz. Natwe hano tuba tubireba iyo bari gukina, tubona report buri cyumweru ukuntu abana bari gukina, ubona ari ibintu bitabira cyane kuko abana bakunda gukina ariko bari ni kwiga icyarimwe. Muri rusange ubuzima bwarahindutse kandi hari benshi twahinduriye ubuzima. Nk'ubu dufite abakozi 11 bahoraho b'urubyiruko ndetse abajene bose tubasha kugeraho tukabahereza amakuru ku buzima bw'imyororokere yabo. Hari abana benshi batigeze batwara inda kubera ko bari bazi amakuru y'ingenzi. Ni ikintu cyiza cyane kuri twebwe kuko byaradufashije kuko mwadorekeje urugendo rwose kuva 2019 kugeza uyu munsi. Imbuto Foundation turi inyuma ikiduhereza ubufasha bwose dukeneye. So ntabwo nasoza nashimiye Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bayo n'inshuti za Imbuto Foundation bose kubw'umuhate ndetse no kudushyigikira bihoraho. Turabashimira tubikuye ku mutima. Murakoze cyane.